Evo prizor da vidite sa druge strane kako to ružno izgleda. Kako se to ružno osjeća. Eno tamo još razvaljuju kontejnere, još bacaju to njihovo smeće. Evo. Duž cijelog proplanka, parcele. Smeće, 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 smeće. Sve nešto vonja, smrdlja tu. Evo ti, njihov vašar. Bukvalno vašar. Ne znam ni šta su ovo ostavili. Feces, tako se osjeća. Evo, trebala sam da uzem drugi mobilni telefon koji bolje snima. A u svakom slučaju jasna situacija. Eto jo.